Донецктәи Лугансктәи ареспубликақәа еиҳа-Аԥсни аус иацыруеижьҭеи акрааҵуеит. Аԥсны Ахада ихаҭарнак ҷыда уаҟа аус иуа аҭагылазаашьа ахьыԥҵахаз жәаҳәарада ишьаҿа бзиоуп иҳәеит апресс-конференциа артуа адәныҟатәи аусқәа аминистр ихаҭыԥуаҩ Ираклий Ҭыжәба. Донбасс аҭагылазаашьа уадаҩуп, ицоит аибашьра. Аԥсны иахьынӡаалшо ацхраара ҟанаҵоит. Жәаҳәарада уи краҵанакуеит, иҳәеит Ираклий Ҭыжәба. Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистр Лев Кәыҵниа журналистцәа рзеиҭеиҳәеит, ҩнызқьи жәиԥшь шықәса раахыс шәиинижәжәа батон инарыцны Урыстәылатәи арегионқәа, Донецктәи, Лугансктәи ареспубликақәеи, Херсонтәи, Запорожиатәи аобластқәеи агуманитартә цхыраара шрырҭахьом. Донецктәи, Лугансктәи ареспубликақәа ҩнызқьи жәиба шықәса рзы Аԥсны ианазханаҵа ашьҭахь ҳусура амҽхак еиҳагьы аҽарҭбааит. Иахьагьы аусура ҳаҿуп, иҳәеит Донецктәи, Лугансктәи ареспубликақәеи, Херсонтәи, Запорожиатәи аобластқәеи рҟны атәыла ахада ихаҭарнак ҷыда Лев Кәыҵниа. Жәиԥшь шықәса раахыс аус адааулот напхгарала иҳадырҵо аҵақәа наҳагӡоит, нас гәаҳалоит маҵура мҩаԥаагот, ахазаақәа зыҟоуп, иҭахаз рхыԥхьаӡара маҷӡам. Убырҭ зегьы рзыны ҳара ацхыраара еснагь ирзыҟаҳҵон. Уажәтәи аҭагылазаашьа злаҟало иааизар акәхап аамҭа, иҵегьы инарҵаулан убри аус азнеира. Избан акәзар, ԥыхьа доброволеццәа ҳәа изышьҭаз уажәы зегьы ар ркомандалахь иаҵанакуеит. Уа иаҭахуп даҽакала азнеишьа, арас иаҭахузеи аидгылара аҭахуп, аус еицура аҭахуп. Иаҳа усура арманшәалоит, уара ишуа аҳәынҭқар ахьӡала уара унапы иану азҵаарақәа, аҭҵаара, ацныҟәара. Апресс-конференциаҿы иҳәан, ҳашықәс ҿыц аламҭалаз ҩаԥхьа Урыстәылатәи арегион ҿыцқәа рышҟа агуманитартә цхыраара шдәықәҵахо атәы. Фатима Гергиев-ԥҳа, Инал Ӷәынџьиа, Аԥсуа телехәаԥшра.